Riu muthii Kiengei Reverend Ben ena gikeno muno thutha wa uria wari gacungwa gake niwe Keziah wa Kariuki kuruta ndumiriri ya kumukenia muno muthenya umuthi. No itana gutariria ngakwihoa na gitio kinene ma utufollow mwena wa TikTok na YouTube Mwangi wa Mohoro nigetha twikiraga video ugakoragwo hwe wa mbere kumenya ndeto ici matani ati Keziah wa Kariuki ni atambulite muthii Kiengei Reverend Ben na agakorwo akiuga ati ngikuote Reverend Ben ukahawa Nairobi muthii Kiengei, your heart qualifies you to become a bishop. Mine is to wish you the very best in your next level. Our daughter and I wish you all the best in your new level. Akenya ni makorirwo magikenera kaundu gaka na njira nene makiuga thengia ya ukorwo ni matiganire muthii Kiengei na mundu gwitwo Keziah wa Kariuki ni monanitie ureri-ini mwega wa mwana wa Oprah. Muthii Kiengei riria ari Kameme FM njorua ya kothi na muthoni wa Kirumba ni arataririe uria endete Keziah wa Kariuki ona ati riria matiganire ni anyitirwo ni depression. Riu andu aingi na mashabiki ma eri marauga ati kwa kuhotekeka ati ni maricokanwo muthia guku ni kwa Mwangi wa Mohoro ngakorwo ngikuheana gitio kinene uko ge subscribe thini wa YouTube channel ino itu.